Meto po ka ring bagi, akit tamo king kakatamong mumunang pamamasa. Yapin po, agyang king karelang kasakitan, agyang king pamaglupig, miras ka ring Kristiyano, ing karelang pokus at ing karelang panlalawi, itingan gagamita ng aning Diyos, banketa, maging dalan ban mikalat ya ing maya pabalita. Nung lawen nyo, aliwaman itang kasakitan da, ing karelang peka detalye. Po. Basta sinabi na, uli na ning pamaglupig, amig mula king pangamate ng Esteban nga ng makanyan, mi kalat la, ding Kristiyano. Naman sasabihan nung makanano kasakit ining pangakalatay ni, o itang may maglakola ka ring baleda, at milakola ka ring kayabeda, o karing karelang kapamilya. Basta ting importante karela, mi kalat ya ing maya pabalita. At siguro itay metong hamon kay katamo, ngining panahon na ini. Po. Balutamo, bayo ing eleksyon, masakit na yung diye. Yung presyo na ng gasolina, magtas, ing ega-na-gana, medyo atiuking alanganin. Po. Ngining kayari ng eleksyon, again, we are faced with another situation. At lupang balamo, agyang mga bilis na ring resulta na ng elections, and yet we are still in uncertain waters after this election. Anya, siguro yung mumuna at siguro tamong dapat pakalawin na ano yung maya pabalita kanini. Na ano yung sasabihan na ni nga pong gino, kaya katamo. Whether we won or not, kung nano ko man kule bayo yung eleksyon, ing metong karing dapat tamong i-focus king kakatang sarili. Yapin ini, in the midst of all of this, what is the Lord saying to us? Nano ya sasabihan, ingapong gino, kaya katamo. Bilang individual at bilang metong abansa. Yan ing metong karing bagi kailangan tanglawin. At uling Kristiyano tamo, libutad na ning ega-naga ng malalyaring ini, makanano tayang ipasyag ing maya pabalita. Opo. Uling itamo, dapat aliwa mo yung kasakitan, aliwa mo yung kabigwan tamo, yung kekatamo dapat lalon, yung kekatamo dapat mumunang pigagap, yapin niya, ing pamipasyag na ning maya pabalita. In good times or in bad. Mo po San Pablo, makanya na naman sasabihan kay katamo. Proclaim the good news in season or out of season. Kasi mabilis siya yan, mabilis siyang ipasyag in kay katamong maya pabalita when it is in season. Potang kapad mo, potang buri mo yung malalyari, mabilis mitas king gamat mo at sabihin mo, praise the Lord. Kutang. Potang atsuking alanganin na sitwasyon. Potang bigo ang popang sawi. Atas may pamuri ning kekang gamat at sabihan mo kingapong gino. In spite of this, I will still praise the Lord. Itay metong karing hamon kay katamo. Na sana kalupa daring mo munang Kristiyano, ing kekatang panlalawi, eya mi babaling, kekatamong pamipasyag king maya pabalita. Kadwang bagi, masasabihan na kekatamo, tandanan tamo ing pamipasyag ni, eya kabud ka ring amano. Dapat ing pamipasyag ni, mayakit ya king dapat. Kayari na ning eleksyon, after all the nice speeches and promises, it is now time to get to work. Sabi na ning kakatamong ibanghelyo, ding dapat, niya pong kukutangan di Kristo, hanggang kapilan mo kami, iligay kingalanganin, sabi mo ng diretso kay kami. Yung pakibat ng Kristo, sinabi ko na, ring dapat agdaraptan ko, ila ring patutukan ini. Anyapin kailangan, ding kakatamong dapat, they need to speak louder than the words that we say. Kailangan ing dapat tamo.
mas papasyag na itang katutuan na dadalata mo. Isan Francisco, atin yang metong sinabi ka rin kayang kayabi. Anang makanyan, ipasyaging mahaya pabalita. Gamitan nyo ring amano nung kailangan. Spread the good news. Use words if necessary. Buri nang sabihan, ing pamipasyag king mahaya pabalita, karing amano. Ing mumunang pamipasyag king mahaya pabalita, at syuking dapat. At syuking dapat. At anya siguro dapat, ngining panahon na ini, lawenta mo. After all the words that has been exchanged, kumusta yung dapat? Ing dapat ko bilang meto nga tao, papalto na itang kayapan. Papalto na itang kapagnasan ko king masanting at maya pabukas para king kanakong bansa at king kanakong balen. Kasi bandang talwi, ing importante pa mo rin, yapin niya ing dapat ning balang metong kekatamo. Kaya ba't katlupong bagi sasabihan na kekatamo ning kekatamong ibanghelyo? Sasabihan na kekatamo nga nang makanyan, alang makasamsam kareti kanako. Uling ing papasyag ng Kristo, itamuan at syutamo king gamat na ning Diyos. We are all in the hand of God. At uling at syutamo king gamat na ning apong Ginoo, dapat ing kekatamong kasalpantayanan, sasabihan na kekatamo, itamo ing panaligan tamo, alang aliwanong ing Diyos. Ing Diyos, ing panaligan tamo. At uli na nita, nanuman ing malyari king makapaligid tamo. Sana, itamo, balutamo, ing sikanan tamo. Ing kekatamong enthusiasm to do what is good and to do what is right does not come if we are acclaimed or praised by others. It does not come if we are actually appreciated by others. It does not come if we are popular with others. Our goodness and the strength to do what we are doing must always come from our Heavenly Father. Ing Diyos ay patamo, ya dapat ing kekatamong lalon. Sana etamo pa isiralub, uli na mo ning eda katamo, pupurian ding aliwa. Eda katamo, buri ding aliwa. Etamo popular karing aliwa. Ing importante, itang kayapan mo, manibatan niya king ipamo at syubanwa. Nga nang makanyan ning kakatamong mumunang pamamasa, mayayari ya karing amano, king Antioquia karing domino ng inaos Kristiyano, ring talasal pantaya o ring disipulo ng Kristo. To be a Christian, to be a disciple of the Lord, must show palto na dapat itang kayapan. Sana itang brand na ning tanga Kristiyano tamo, eya mo kabud amano. Nuni sana mayayakit ya king kayapan ning balang metong at metong kekatamo. Amen.